Otvarajući redovnu konferenciju za novinare, načelnica Pirotskog okruga Dragana Tončić iznela je rezultate rada za nekoliko inspekcija u prethodna 2 meseca. Usled pojave nodularnog dermatitisa, veterinarska inspekcija je pojačano kontrolisala registrovane objekte za čuvanje stoke. Inspekcija rada je najveću pažnju posvetila kontroli rada na crno. Inspektori rada su u aprilu i maju otkrili 78 lica koje rade na crno i nakon nadzora svi su prijavljeni na obavezno socijalno osiguranje i zaključeni su ugovoru o radu. U toku ova 2 meseca nije bilo teških povreda na radu. Inspekcija za zaštitu životne sredine obavila je 65 kontrola, Republička vodna inspekcija 24, a turistička inspekcija 23 kontrole. Nije bilo značajnijih prekršaja. Što se tiče zdravstvene inspekcije, prema osnivačima privatne prakse krenuli u redovne nadzore, to su stomatološke ordinacije, i da su svi osnivači pre toga bili upoznati sa našim dolaskom u njihove ordinacije i sa kontrolnim listama po kojima ćemo vršiti nadzor. Bolnicu smo kontrolisali redovno u vezi porodilišta i stanja u porodilištima i naravno u vezi prava pacijenata i da nadzor još uvek traje vezano za prava pacijenata, da nemamo neke dramatične situacije u tom delu, ali smo zato u vezi zakona o inspekcijskom nadzoru utvrdili postojanje neregistrovanog subjekta u Babušnici, zbog čega je zdravstveni inspektor doneo rešenje o zabrani rada i obavljanja delatnosti specijalisti specijalističko-lekarske ordinacije u Babušnici, zbog čega je lekar bio u situaciji da ne samo prekine sa radom na divlje, nego će morati da podnese zahtev zdravstvene inspekcije radi registracije te ordinacije. U narednom periodu pojačan će biti nadzor na lekarima koji su izgubili licence za rad. Na jugoistoku Srbije ih je više od 500. Sanitarna inspekcija u aprilu ciljano kontrolisala objekte za promet hrane i zdravstvenu ispravnost dijetetskih proizvoda i dečije hrane. Počela je i primjena novog zakona o inspekcijskom nadzoru. Od 1. maja je stupio na snagu zakon o inspekcijskom nadzoru, po kome se inspekcijski nadzor vrši prema nalogu, a nadzirani subjekti se obaveštavaju o predstojećem nadzoru i imaju uvid u kontrolne liste sa sadržinom inspekcijskog nadzora na internet stranici Ministarstva zdravlja. Poštujući protokol najave i obaveštavanja, u maju mesecu su izvršene kontrole u školskim objektima, zatim u objektima zdravstvene delatnosti, odnosno vanbolničkim objektima, to su privatne ordinacije, i započete su kontrole ugostiteljskih objekata, kao i svake godine, duž putnih pravaca. Tržišna inspekcija ima određenih specifičnosti u radu. Kod svih inspekcija, a naročito kod naše, postoje specifične oblasti nadzora, tako da za pojedine oblasti nadzora taj zakon se ne primenjuje i kontrole se ne najavljuju napred. Recimo, kod nas je kontrola zaštite prava intelektualne svojine specifična. Tu u kontroli treba naći, recimo, u maloprodajnom objektu u butiku nekoliko sakrivenih odevnih predmeta s lažnim brendom i ukoliko bi se kontrola najavila, to bi bilo iznešeno iz radnje. Zbog toga se u toj oblasti kontrole, a i u nekim drugim koje su specifične, ne najavljuju napred kontrole, nego se rade, bez te najave. Inače, u ostalim kontrolama se najavljuju kontrole 3 radna dana unapred sa nalogom. Na sajtu svakog ministarstva može nadzirani subjekat unapred da vidi kontrolne liste sa pitanjima koje će mu biti postavljena. Kako istakao Todorović i ostali inspektori, u toku je period privikavanja, ali slobodno može da se kaže da je zaživela primjena novog zakona o inspekcijskom nadzoru.